گروپکی پیکهاتن جدال پارێزگەها نینەوە نێزیکی 72,000 پەنجەمور و واژوێن ئاوارên خەلکê پارێزگەهê وەرگرتینە بۆ دیارکردنا çarenivêsê پارێزگەهê piştî nemana Daeş. Em hêvî dikin pêşmerge û geheşt watenî bi taybet Musil biherîne û Musil jî bête eqlîmek. Projên cuda li ser paşeroja neynewa hene ji wan jî dabeşkirin li ser 5 parêzgehan û durustkirina herêma neynewa. Her ekî çuardekî û fitna çêbû navbeyna xelkî da ji ber hindê xelkî yanî haliyan حسكن كو إيرا يعني مثلا ميصل ببيتا إقليم بها أمان مدفت إمناهي وسقام جري هبت وكي هريما كرساني ماشي هريمك هبت ما في خوش شاد ببين كريستيان قال إزديا ومسلمانا بيك وبجين بجداهي أي طائفة مستمرين إلى حد المدرسة. گروپê proje belgenama emekdariyê xwe weke tevgerek tevgir dibînin, dixwazin aliyên cuda piştevaniyê projê wan bikin. مللنا الحروب والحصار والوعود. ام بیزار بو این شری و دورپیچ و کشتن و آواربونه ما بریار دام خوبخش کار بکنیم بو سقامگیری و دموکراسی ام دیو گازیان اجتماعی هاتین مل بمل گل نینوا دی راوستین الوطن وقررنا أن نكون أوفياء مع نينوى. Di sîwêk yekeyên parêzgeha neynewa da netewe û ayîn û ayînzayên cuda dijîn ku nêzîkî 1 milyon ji wan aware bûne û pitirî 2 milyon jî li deverên jêr destê çekdarên Daeş dane. Awarên parêzgeha neynewa hizir di piştî nemana Daeş da dikin. Ew dixwazin berî vegerin ser malên xwe karek bihête kirin ku pitir mafên wan bêne desteberkirin û tûşî awarebûn û malwêraniyê nebine ve. Eyûb Nisrî Rodaw, Bakurê Mosul.